Eragin zuten 7.000 inguruan. Baina hori bai, goraipatu beharra dago, bai jasandako suntxiketaren ondoren, bai gosearen eta baita heriotzaren gainetik ere, garai hartako defendatzaileek edukitako ausardia eta balorea egoerari aurre egiteko eta amorez emateko. Kondek, uste zuen, infanteriako 30.000 soldaduekin, zalditeriako 2.000 soldadurekin, bere artilleria boteretsuarekin, Caballería Laura Gamarra Berrotarán. Jaizubia Jaione Suárez Pernas. Arcol Mali Aramendi Urcola. Akartegi Irati Ugartemendia Unzain. Pueblo Carla Castro Garrote. Montaña Nayara Arroyo Pérez. Semisarga Irene García Aranceta. Costa Olach Palacio Garmendia.
Ama Guadalupekoa, Itxaso Zelaieta Aguirre. Ama Guadalupekoa, Ainhoa Ruano Lizaso. Gora Gazteak, Mónica Intxausti Velasco. Beti Gazte, María Susperregui Elduayen. Gora Arrantzale Gazteak, Elena Abunarriz Gezala. Mista, Mercedes Goñi Aguilar. Mendelu, Sara Escalante Vázquez. Olearzo, Raquel Goicoechea Iturria. Cofradía, Nora Morán Arreche. Artillería, Amech de la Fuente Echave. Tengo 5.